Kumsiban daban weng yu siak bathari kinongrep ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala pelaj pajba ek fokus kepada ke projek ban ai jingrap ikenhun nongrep ne producers group hakaba kinongrep kinyo jingrap dak pisa sanajar tangka marwe hakhat sautrik we yong arjar puar ka Meghalaya Basin Development Agency hak jing trilang bak office BDO Masuram Block kala IT ki check si we idkhot na khandai putuli producers group abakhain kelum ki producers group layo adu san saulak tangka ba hakadi jingalang lawan bay don lang do ba Himalaya Pliang Emily Kamongsunram kum kongsan uba Elvin Saukme MDC uba P Mukhim BDO ki officer na vesen ki nokit kam ga Hill Farmers Union ba kuntob uba Commander Shangpliang President nalor kiwe pan haswa kani kladon ka chingi thir ba chingi pliu jumot apre ginong rap bar ki officer na ka vesen ba kumjuru na ga chafyu Shibun ngilap ra yaki dorkhas ya government ka fokus kari ka way ki project ka fokus kadai kawin ki program kapag government kala ai kable shibun government naman ta ka fokus kitang don shibun ki ai mengilak berkentiu ya karya kahil fama union menta ka desu bahkan ban res lane ban wara ya kata kasur jeung ginong rap sakmat ka sorkar ikwar ban tin lenti ban pen i ban ngais kam long bahkan ka fokus kadai kawin ki project bangila ban pen i ban yalam benti ginong rap Kinongrep kidai banlong kita ki first class citizen jongkap Jela Meghalaya. Lada kinongrep kilai office BDO di ban khotchwai kinongrep. Pan ap shwai kitu ki ba khongsut khongtai. Mar klem kinongrep himnumla bani obam. Burom ni kinongrep. Minister hapo sekretariat udi ban khotchwai kinongrep lada ki wani ngendu hapo sekretariat. Umdai ban khotchwai itu ba hekpo. Khotchwai kinongrep. Kinongrep kini banlong kita ki first class citizen juga Jela. Mudur lada ngimrep syu nginyo bam nai. Klem ka bam nginnum la ban im. Wa ban pau ya kata ka jing smau dana ba ladala ban certified. Ya imarep jongi kenang ba nginla ra sabat ngin kontak ya ki service provider manra yaki marep jomi sabar makai lapan kami yo nambut norba ki long ki nomrep arji sisa kila dei ban het blak het yu ya fertilizer kani katai norba kadang ada keba nggak ada organik farming kalau ada organik manure kabangi yo na di Departemen Agriculture ne Horticulture ladang kacaka ka basyak ay kadar ni nila yo ang yo proud ni tingnan red kito na kisno ko na kimtre ya organik kit hedram na fertilizer kit na kam ya apa penang kam ne kisno ko ano mereka lawan per certified per bau dia organik badang ila men de ni ki marap yang ni organik syaki state ke ba sebagai state yang dari India in kami ano but unang repro ulakan rep buat jaka kendon para buat masukkan pi kanu kajing ma fertilizer dan insecticide pesticide kamkam ginorek jimi jongi sini kim jubot ya kendon belak tha dapat departemen jongka tenat penega jongka karya kiong ba haswaban pek yang chur dan uswa katas ni what you ai insecticide what you ai pesticide ndai ginorek dirugi pat ting hakashime armet yo bang nyam ala ta teng dapai ki sosau dapai ki kubi dapai ki pulkubi siyo minang iba kinang le atau kalau kajeng mai kinang ba ni hapsai pa ya khoi pa ngin bang ngisuto hagane ka thai ka jumi ka production ka ba pi ku kinongra pi permi ka bor hendrei ke ka boduna ngasuto pa ba kadeka marketing ngiyo so mana iba komandar sampai yang ba bon
menta ki khun jongi ki nongrap sakane ka thai ki leran barong bangi ngi di ki khun jong ki nongrap henry ngaong ba penokam hop ya kata ka jingnang ka start ka jopi hawa piladap ya ka jingpuli ya kini ki production na ki jingmi ki jingtep ki jingtung ki jingtep ki bami nangne balai fiblai fimla ban market ne ban label ban brand ni kini ki jingtung ki jingtep ki bami nangne kenang ba pila ban pha sabar jom kene ka jela ka jomi nala pandai wemeli basyong kalian persyak andre lada ka sarkar ka trei bha kayarap ya phi ki nongrap ngaru makarsan lang ya ki kam ki babahan ka sarkar kam dei ka sim ka banungkong kam dei ka sim baar andre man badan ka dorbar thawan man badan ka assembly session ngam juklet panra ya ka sur jong phi ki nongrap hapo kada bartoai ke sarkar kelabu kum kimar khlau nilayo ban penkala marrep yaki menta baga jing kala marrep kala saiso bar hakatu ki por nalak ai khublei ke sarkar bakala le bhashisha kala le bhashisha bakala penkala marrep ya kini kilai jai yang sensar yang somar klau buat belah terpan. Ki baro ki badan hamni ki barep sensar kumno hisno. Kador kabang report tengah si kilo kepala maksimum cua mentah kapoi si spotlight ko si kilo. Denum deh perno be. Denum deh yo. Kadno kalalong kajing di onong ipi. Kadno kalalong katelong kau kabandung kelasyo. Dah kebawan rai ini ke ain ke sarkar kelayarap ban kersian ya pi kinongrep ban kela marrep ki markla usaharin mentau poi jan si hajar si kilo praspa khandai spa tengka si kilo abang mensyua por danglong marklau usaharin kano saus pa tengka si kilo kebahe dor saus pa sangkau andai mentah kelakiu double khandai spa sanpo te norep be joma kadang kapor kabar lese ni kum kinong thawan nila sedang ban yui ya kat kalawe yung ta chopi abang ni kemud baro nakaliang sensyar, nakaliang persya kibang idon kum kinong thawan ngidon bet sendak papi bat ni kwa banyu i ba pindang kil na ko ito pos